Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah hay no de makira ni non ay wadno hande yeru Allah subhanahu wa ta'ala tawni wo fotte do de do jende nakkinade kan do gollal modjal e do golle annababe e nelabe e lontibe be e hore di do leydi hay ko dum woni jande meɗen nden ɗo inchallahu hay ko teddungal julɓe ɓen fof no fota e kaaɗo diina baleɓe maɓɓe e rawnuɓe maɓɓe sonnaɓe maɓɓe e worɓe maɓɓe ka janngugol gandal ko wiyete ko laabudda ɗum ɗon sharia on yaafaki hay gooto ɗon kala no mari toon place kala no mari toon geɓal ɗum noon wakkilo ɗen ba Allah subhanahu wa ta'ala o neminiri en kaaɗo din al islam o neminiri en tumbintingol karamokoɓe ɗaɓɓaɓe e yaakitoraɓe tantinoraɓe hawgode sawaba hakkundeji men wakkilo ɗen hara e yeebaali tan on hara e yeebaali gomnanɗa dartoren majjere nden ɗaɓɓugol gandal farilla ittugol majjere ko ɗaɓɓugol gandal haray kadi eto ɗen wakkilo ɗen hara si en jangi haray wonaali yangayɓe karamokoɓe ɓen tawa ko en rewto darsuji meɗen ɗin ko jangina ɗen kon ko woti faame mum ko alhamdulillahi rabbil alamin o hamdino yende Allah o gollitira ko faamaani e muɗum kon o maanina haa o titte karamokojo on ma e karamojo goɗɗo goo ɗimmo makko o waawa mo famtude on masala mo tawata no mumanimo inchallahu o waawa e faamude hay wakkilo ɗen si karamoko ɓen fiini en darsu tawa en waawa e rewtaade wota en wonu fiinotoɓe tum ñogga defte ɗen wallina tawa en janngata wota en wonu tawa deftere nden ta no ɓurma gandal an janngowo si tawi kono wayi hara e alhaali on o jogi deftere nden kono moƴƴi kono e alhaali makko o moƴƴaani en anndi ka tariha ɓeni imamu Shafii ka arande tawi ɓe ƴettay no deftere ɓe waɗa e saabu ɓe wakko haa ñande goo bandiɓe ɓe yiɗi ɓe sikki ko muuɗi ɓe ataki ɓe ɓe fiiɓi ɓe jatti saabu on ɓe yaadi e mum ɓe ndaaro ɓe tawi ko defte du won toon ɓe artirɓe haa ka ɓe ƴettunoɓe ɓe wallini imamu Shafii ɓe hetti deftere en fof ɓe naati ka suudu ɓe janngiɗaa ɓe hunji ɓe maaki gandal ngal wonɗa e nder keesowal hannde kadi ko kadi ɗo gandal ngal wonata hay ko ɗum haani e alaajuuji nde waɗa micro on e sewke ceernoɓe inchallahu fewtane darsu on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wi Allah okko en ganda nafowal danda e masibo seytane bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du e yetti Allah subhanahu wa ta'ala hanuɗo yettede on newinanɗo en tumbodirgol e nde nokkure ɗo tawi hay hunde tumbidirali en si wona ɓeydodirgol ka deftere makko ɓeydari ndi tawata e nder nemaji aduna yankoji ɗi ko oɗo nema tum Allah yamiri nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam yo o toro Allah ɓeydanede wa qul rabbi zidni ilma wi'u joomi ɓeydana gandal ngal tawata ko sabu ngal ɗo ɓandinke on teddiri Allah subhanahu wa ta'ala teddiniri Adam alayhi salam gandal
fiyo o waawu wonde lonto on ka hoore leydi o wurnita leydi ndi. Allah daali wa allama adama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaika. Nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam aaye attiɗo on jippade e hoore maɓɓe konngol ngol ɓe atti nande ngol e deftere Allah nden, yamirore attinde hewtude ɓe iwri ka Allah rewi e Jibril alayhi salam ko janngo. Idan haray ko teddungal janal wono andirɗen noon ka hadis Abu Darda ɓure e teddule ko woni e wonɗo ɗaɓɓude gandal on, immorde e insinanede toranede yafanede bakkatuji mum ɗin e kala ko rewi moggo mum, woni ko leɗɗe, woni ko kaaƴe, kala ko woni ka hoore leydi, hay liƴƴi ɗin ka nder ndiyam, malaika ɓen wallina gabatti maɓɓe ɗin sabu weltorgol ko woni wadde kon, o wona kanko hendiɗo geɓal ko annaba ɓen ronna kon tawde kamɓe na jawdi ɓe rona ko gandal. haray wono ustade en makirani en noon ɗo toɓɓere nden no tawa e ko nafata en si tawi hiɗen jangude sendidiren hakkude waaju e darsu. Si wi'ama waaju ko ya ar heɗoɗa bero ko wawɗa manditade yaada en. Si wi'ama darsu koko tewrete e rewte tijja no lambita. Haray nde ɗo deftere no tawa e defte ko ɓe innata kon almutun, hinde hayfina moƴƴa fii yo neɗɗanke o wawde hunjade. So o wattani yili ka lannode mayre ɓe waɗi ton ijaza fi hunjiɗo nde ko honno o waɗirante kaydiri diplôme wondema o hunjike nde ɗo e nder mutu jooɗi haa ɗi ɓowra. Si tawi ɗi ɓowri hara ñande o a rewtoto kiɗɗi ɗi wattida e hesi ɗin sa gayni ɗi hunjade. So a jokkiri noon nde hiɗen gayna fiinagol inchallahu taala haray a hunjike nde ɗo wawa heɓude ijaza ɓaawo a dartude nde ila ka fuɗɗode haa kalannode. Idan haray ko ɗum ɗo woni ko ɓuri himmude kon. So a wawi nde hunjade kam haray a heɓi ko ɓuri e moƴƴude kon. ɗon so a yejjitoyi ko seeɗa yejjitata ko lutti kon wonta ɗon. Amma noon si tawi warrali noon ko ɓuri heewde kon on tigi ko ɗo accata ko nani kon yaha. Idan haray nden ɗo toɓɓere nde ustad ɓanginani en eɗen yiɗi yo en artir hakkille men ɗen e muɗum. Jon noon ka fuɗɗode ɗo aray deftere nden ko bidayatu almutafaqih, ko windi nde ko Wahid Abdussalam Bali, hiɗen andiri ɓe ko ɓuri heewde kon defte lolluɗe ɗen ka men gaɗo ɓe walli fiiɗen ko deftere e yowodirde ka moccugol wiqayatul insan min al jinni wa shaitan ma ɗum assarimul battar litasaddi li saharati l ashrar. E ko wona ɗe ɗo ɓe walli fi defte buyi kamɓe cheikhu ɓen. haray tabu o ɗo moƴƴugol annuye on no tawa e ko waɗata barki e gandal ngal, waɗa barki e jangowo. buyi yawtay fii ka ɗaɓɓugol barki gandal ngal, kono woɓɓe ɓen ɓe ronka faamude ko honɗum faanda e muɗum. Sabu himmugol o muqaddima ɗo haray no moƴƴi yo en fuɗɗor o ɗo, sabu honɗum ha wawen faamude ko cheikhu en wasi en ɗo kon. haray noon defte fiqha ɗen fof maɗe buy on taway ko ni ɗe fuɗɗori. So daari lakhdari muqaddima makko on ko tawhid taho, non si o naatani fiqhu on. So daari ar-risala risalatu bu Zayd muqaddima makko on ko tawhid. wono noon noon haray jomiraɓe gande tawhid ɓen
hiɓe himmiri ɓe gande fiqhu ɓen no himmiri fuɗɗorgol deftere wonde ɓe walli foto sellingol finde nden e sellingol annuya ko ɗum waɗi haray o fuɗɗori ka muqaddima makko ɗo ɓaawo yettugol Allah subhanahu wa ta'ala juula e nelaaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam o fuɗɗori aya e hadis mo Bukhari e Muslim filli ko nani sallallahu alayhi e nder ko walli faa kon woni walli fanɗe nde waɗama tabu laabi sappo ko sappa ɓum ɗunni o wi alhamdulillahi wahda yettore ndende fof nde woodani Allah kanko tum wassalatu wassalam du'a e kisiye ala rasulillahi wani ka dina faqad arada bihi khayran haray Allah ko moƴƴere woni ko faandanimo wa ilmu lfiqhi gandal fiqhu min alulumi alwasi'a no tawa e gande yaajuɗe fa huwa yu'tika al ahkama ngal gandal fiqhu ɗo jonnete ñaawoje alshar'iyata shari'a yankoje ɗen fi tasarrufati nnasi e ferli sale yimɓe ɓe mana e nder alhaaliji jinduruji maɓɓe e huwodire maɓɓe ɗen wa sulukihim e jikkuji maɓɓe ɗin wannasu yimɓe ɓelle fi haaja hiɓe e hatojinande ilal faqihi faade e faamuɗo fiqhu alladi on yubayyinu lahum mono ɓanginana ɓe ahkama alshar'i sharif ñaawoje shari'a tedduɗo hatta la yaqa'u ha hara ɓe yanoyaali fil mukhalafati e lurre ma ko luutodiri e yamiroje ɗe wa hatta ta'umma alayhim albarakat ha barkiji ɗin huuɓita e hoore maɓɓe fi duniya ka aduna wa yanaalu ɓe heɓa rida llahi yarluye Allah on fil akhirati kalaha annawaya annuyeji allati ɗin yanwiha talibul ilm ɗi joomirawo gandal ma wonɗo ɗaɓɓude gandal on haani anniyade ɗi tanwi an wonɗo jangude on a anniyoto an tata'allama al ilma nde andinotoɗa gandal ngal li ta'buda allaha fiya a rew Allah ala basiratin e hoore gandal e hoore giiɗe si wiyama basira ko faamu ko gandal qala ta'ala allahu on o wi'i qul maako yo muhammad hadihi sabili ko laawol angolni ad'u ila allah miɗo noddude faade ka Allah ala basiratin e hoore gandal ana min wa man ittaba'ani e kala on jokkuɗola wa subhanallah senaye wodani Allah wa ma ana mi wonali min al mushrikina tawaɗo e shirkuɓe ɗiɗi tanwi an tata'allama al ilma anniyoɗa wondema a janngay gandal ngal li anna talaba al ilmi tawde ɗaɓɓugol ngol gandal ngal ibadatun ko dewal fa fi sahihi muslim joli ka sahihu muslim an abi hurayrata filla gay abu hurayra annahu qaal wondema o wi'i qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah on o maaki wa man salaka tariqan kala on jokkuɗo ɗatal yaltamisu fihi ilman himo ɗaɓɓude e ngal ɗatal ɗon gandal sahhala llahu lahu bihi Allah newiniranaymo sabu ngal ɗatal ngal o woni e mum ɗon tariqan ɗatal go'o ilal jannati haka aljanna
rawa ibnu abdilbar ibnu abdilbar kadi o filli bi sanadin sahih e tuugande sellunde an abdillah ibni shakhir gay abdullah ɓiɗɗo shakhir qala o maaki fadlul ilmi ɓural ngal ɗo gandal khayrun no ɓuri moƴƴude min fadlil ibadati e ɓural dewal ngal wa khayru dinikum ko ɓuri moƴƴude e diina moɗon kam fof alwara'u ko reenaare. tati tanwi anniyoɗa an tata'allama al-ilma nde jangata gandal ngal likay tusibaka fi yo heɓe da'watu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam du'a nelaɗo on li mustami'il ilmi fi heɗiɗo gandal wa hamilihi e rondiɗo ngal on wa muballighihi e yottinowo ngal on. faqad rawa tirmidhi imam tirmidhi o fillike wa qala o wi'i hasanun sahih on hadis ɗon ko selluɗo ko moƴƴo. hakkude hadis selluɗo e moƴƴo si tawi woni filliɓe ɓe fof hiɓe nundi ɓe fof hiɓe jokkodiri kono hunjagol woɓɓe e maɓɓe ma e tabaka gooto hunjagol no lo'i gokkum o woni hasan. si tawi woni hara ko o hunji kon no timmitis o woni sahih. idan si wi'ama hasanun sahih haray ko firi hadis on no mari ɗate ɗiɗi ngala ɗatal filliɓe ɓen fof ko yeɗɗuɓe hunjande o woni sahih mo mari ɗatal go'o e tabaka gooto ka tabakatu tabi'in ma tabi'in ha ɗon e hadis o windede tabaka go'o no toon filliɓe mo ɓen o wona qawiyu dabt ko woni ko hakkidiɗo. idan ka hunjagol makko o woni e gon sengo ɗon hasan. si wona ɗum hasan e sahih wannata nde wootere ko woni ko turuqu ɗiɗi hadis o joliri o yatariq ko o hasan o yatariq ko o sahih. an abdullah ibni mas'udin filla gay abdullah ibni mas'ud qala o wi'i sami'tu nabiyya minanine laaɗo on sallallahu alayhi wa sallam yaqulu hiɓe maka naddara allahu yo allahu on o jalbi imra'an neɗɗo sami'a minna shay'an nanirɗo men hunde fa ballagahu o yottininde kama sami'a no o naniri noon fa rubba heewi muballagin yottinaɗo e muɗum awa o ɓura faamu min sami'in nanɗo on tigi e juuɗe wowluɗo mana goɗɗo no nana yewtere e juuɗe wonɗo yewtude on o yottinoya yottinaɗo e muɗum on ɓurande faamude kanko nanɗo on e juuɗe yewtuɗo o. nayi tanwi anniyoɗa an tata'allama al-ilma nde jangata gandal ngal likay yarfa'uka Allahu bihi darajatin fiyo Allah ɓantire ngal gandal ɗo darjaaji. qala ta'ala Allahu on o daali yarfa'illahu alladhina amanu Allahu on o ɓantiray ɓen gonɗinɓe minkum e moɗon walladhina utul ilma e ɓen okkaɓe gandal darajatin darjaji. jowi tanwi anniyoɗa an tata'allama al ilma nde jangata gandal ngal likay tasila ila maqami al khashya fiya hewtu e darja ko wi'ete kon khashya kulol Allah min Allahi immorde ka Allah subhanahu sena yewodanimo. qala ta'ala Allahu on o wi'i innama ande dey yakhsha Allaha ko hulata Allah min ibadihi e jiyaɓe makko ɓen al ulama'u ko anduɓe ɓen. jeego tanwi anniyoɗa an tata'allama al ilma nde jangata gandal ngal likay ta'khudha thawaba majalis al ilm fiya a heɓu ya a ƴettu baraji jooɗagol
fi gandal ngal jonɗe gandal ngal faqad rawa muslim o fillike an abi hurayrata gay abu hurayra annahu qal wondema abu hurayra maaki qala rasulullahi nelaɗo allah on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki majtama'a qawmun yimɓe moɓodirali fi baytin e suudu min buyutillahi e cuuɗi allah ɗin yatluna kitaballahi hiɓe janga deftere allah nden wa yatadarasunahu baynahum ɓe jannidira nde hakkunde maɓɓe illa nazalat alayhim sakinatu si wona deƴere nden jippoto e hoore maɓɓe wa ghashiyatuhum rrahma yurmede nden nde sudda ɓe wa haffathum lmalaika malaika ɓen huttita ɓe wa dakarahum llahu allahu jantoɓe fi man inda ka ɓen wonɓe ka makko kanko allah wa man batta'a bihi amalu kala mo tawata wakkilare mum nden neɓinimo mo tawata golle mum ɗen neɓinimo lam yusri bihi nasabu dambe makko ɗen yawintamo mana mo gollali moƴƴa hara yo andu dambe ɗen hewtintamo ɗo gundintamo mana ko beru wakkilare nden neɗɗo on heɓata ka gandal jonnon koko rewtata ko hani hara hiɗen mari majlis ko gaseten rewtade si tawi hawri ɓuuray welde rewtade fimo ɓe yo wawu naɓɓidde haysi ko nde wootere o heɗito ɗum ɗon wallito e joni ko darsu on ɗo ka muqaddima ɗo hiɗen wawi yanñude seeɗa ko hunjeteɗon hawrini joni amir darsu on wallitoto en fino wallidiriren ko fi taho ka fuɗɗode ɗo en anda ittiri dongal ngal ko honno rondotoɗen daɗɗen fotata haray ko ittiri dande nden ittiri dongal ngal nam ustad alfama nam idan en ƴetti ɗo konti page ɗiɗi taho ka don ƴetten ɗo page 4 hande ƴetten janngo yontere hande 4 hara en gayni muqaddima on arano on ƴettanen noon neediji ɗi so tawi ella ala yaren noon so tawi ɗon tiiɗa ƴetten jeeɗɗaɓo on ɗo ɓayimo juuti seeɗa ƴettoyen jeetataɓo on ila yontere hannde idan jeeɗɗi on ko janngowo on haani fiɓude kon ma anniyade kon tan wi ko ya anniyo an tata'allama al ilma nde janngata gandal ngal li tada al malaikatu fiyo malaika ɓe lelnu ajnihataha gabatti maɓɓe ɗin laka wonandema ridan ka weltorgol bima tasna'u ko wonɗa e wadde kon faqad rawa tirmidiyu al imamu tirmidi fillike wa qala o wi'i hasanun sahih an zir ibni hubaysh qala o wi'i ataytu safwana mi ari ka safwan ibn assal al muradiya as'aluhu miɗo landomo anil mashi alal khuffayn fi maskugol e hoore huffuje ɗen ka salligi fa qala o wi'i ma jaa bika ya zir ene zir kon ɗum adduma fa qultu mi wi'i ibtiga al ilmi ko ɗaɓɓere gandal fa qala o wi'i innal malaikata malaikaɓe ɓen la tada'u ajnihataha ɗi wallinay gabatti majji on li talibil ilmi wonande ɗaɓɓowo gandal ridan sabu weltorgol bima yatlubu ko o woni e ɗaɓɓude kon fa qultu mi wi innahu hakka fi sadri andudey
ŋaañii ka ɓernde am ŋaañii ka ɓernde am almashu alal khuffayn fi o maskugol e hoore khuffuuje ɗen ɗiɗi ba'dal ghaiti ɓaawo iwgol ka hurgo njano wal bawli ka hurgo to sooko wa kunta mra'an min ashabi nabi an hari ko a gooto e sahaabaaɓe nelaaɗo ɓen nun sallallahu alayhi wa sallam fa ji'tu mi ari as'aluka landagol ma hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an a naniri nelaaɗo no maaka fii maskugol e hoore huffuuje ɗen goɗɗum qaala o wi'i na'am hi kana ya'muruna hari nelaaɗo yamirayno men ida kunna safaran si meɗen e hoore jahangal aw musafirina ma meɗen yahude alla nanzi'a khifafana wota men solu huffuuje amen ɗen thalathata ayamin balɗe tati wala yahlihinna wondude e jemmaaji ɗen ñalɗe tati mana ñalɗe tati e jemmaaji tati illa min janaba si wona hara ko janaba heɓi men lakin kono ko woni men solamtaɗe kon e nder balɗe tati min ga'itin ko siko hurgo jano men yahi aw wa bawli ma hara ko hurgo togoso wa nawmin ma ɗoygol ɗon haray ko min maskutun e hoore majje min ittataɗe fa qultu mi wi hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an ene hara ananno kadi himo yewta fi giggol fi yiɗugol ngol goɗɗum qala o wi'i na'am hi kunna ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam min laatino meɗen wondi e nelaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam fi safarin e jahangal fa bayna nahnu inda kame woni ɗon ka makko id nadahu arabiyun fula sojo go'o noddimo mana yimɓe fulawa ɓen ɗo arabi ɓe fof iɗon andi ko ɓe arabu ɗo na si tawi ko fandi ɗen ko arabujo na arabi wiyete ko arabi se wi'i arabi ko hoɗuɗo ka fulawa wiyete arabi idan id nadahu tun noddimo arabiyun hoɗuɗo ka fulawa bi sawti lahu jahwarawi hito dundugo hito urkugo tiɗugo ya muhammad fa ajabahu rasulullah nelaɗo nootimo nahwan min sawtihi ko fotata e hito makko ngon no o ewnori noon nelaɗo notori noon ha jaɓuɗo fa qulna lahu mi wi'imo wayhak bonema uhdud min sawtik jippinti hito maɗa go fa innaka inda nabi kaka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonɗa wa qad nuhita an hadha a haɗama townugol hito maɗa ngo moggo nelaɗo fa qala o wi'i wallahi la aghdud mi wondi mi jippinta hito an ngo qala al arabi yankejo o wi'i almar'u hibbu alqawma walamma yalhaq bihim o joni goɗɗo yiɗi yimɓe o hewtali o yi'ali ɓe taho gonɗum hatta o ewno mana ko giggol komi yiɗi nelaɗo ko waɗi mi ewnorimo noon ɗum ɗo o wi'i almar'u neɗɗo yuhibbu alqawma o yiɗa yimɓe walamma yalhaq bihim hara hay o hawrali e maɓɓe hay ɓe yiidali qala annabiyu nelaɗo maki sallllahu alayhi wa sallam almar'u neɗɗo on ma'a man ahabba o wondoyay e on mo o yiɗi yawma alqiyamati ñande dargal fama zala yuhaddithuna o seerali himo yewtude men hatta dakara baban min qibali almaghrib fi dambugal wongal ka hirnange masiratu 70 aman hakkunde maggal mana kangal fuɗɗi e kangal hatti ko yarete duuɓi 70 arduhu woni yanji mum aw yasiru rakibu ma ɗum waɗɗiɗo yahay fi ardihi e yanji bafal ngal 40 aw 70 aman
duuɓi 40 ma duuɓi 70 ko filliɗo hadis on waɗi e ɗiɗi ko honɗum e mum nelaɗo mako no mana na nelaɗo maki 40 ma 70 ko kanko filliɗo hadis on woni o yejjiti ko honɗum e mum mana ko goɗɗum e ɗiɗo ɗiɗi nelaɗo mako no qala Sufyan wi qibala Sham ngal dambugal ko hella Sham woni khalaqahu Allahu tagingal yawma khalaqa as-samawati wal arda ñande o taguno kammuli ɗin e leydi ndin maftuhan hingal udditi yani littawbati mana hingal udditi fi jaɓɓogol tuububuye tuubuɗo la yughlaqu ngal baafal ngal ombatake hatta tatlu ash-shamsu min ha nange fuɗira ɗon idan haray ko ɗum ɗo woni de finande meɗen nden hande inchallahu taala joni en accide joni e amir on ɗo fi waɗugol programme fi rewtagol ngol hara on amali beru jogiɓe ɓen defte ɓe maraɓe wona moggo maɓɓe heɗo goto e maɓɓe fillito ɓe wallidira ha jofande wotere si ɗum ɗo waɗi hande kadi sa yahi ka suudu a wawoye rewtade kadi numéro on haray inchallahu taala ko o udditiɗo fi kala faalaɗo landitade e darsu o si a yahi e nder ko wonɗa janngude kon a heeɓi harfere a wawali noddu mana ha e 21 heures ha e 22 heures hiɗa yanana noddu landitoɗa ko hato jinɗa kon e muɗum fi famugol ɗo e yontere nden artude inchallahu taala hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa sallam هذا الفمر هذا الفمر ɗo jogimo ka numéro on ko 622 nam 622 alhamdulillahi kanko jom o wi'i yettore wodani Allah wahdahu Allah ɗum wassalatu julde wassalamu e gisiye ɗum woni yurmede e gisiye ala rasulillahi ɗiɗo ɗiɗi woni e dow onelaɗo Allah wa ala alihi e dow yimɓe suudu makko wa ashabihi e wondiɓe makko ɓen wa ba'd ɓawde o maaki ɗumɗo o addani oɗo hadis mo ɓeeɗo kanko ɓen ɗo filli rawal bukhariyu wa muslimun fillige imamu bukhariyu e imam muslim an muawiyata بيجي معاوية بن أبي سفيان بيجي أبو سفيان قال معاوية وما سمعت النبي منني النبي الله صلى الله عليه وسلم يا الله جل ما بيش نبي يقول من يريد الله به خيرا سون مؤلفانني مؤير يفقهه في الدين الله سبحانه وتعالى فامنا ينتهم كان الدين الإسلام وعندنا المدينة وقوتر دينا حديث النبي لهم وبخاري ومسلم وفيلي فمن يسر الله له كلا الله نيونا نكون سبل التفقه لا يفهم غنغل ما فهم غنغل